नमो बुद्धाय। ओम श्री नमो महादेवाय। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री नारायणी नमः। ओम श्री सद्गुरु नमः। ओम श्री जगद्गुरु नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री ऋषिवंदिताय नमः। ओम श्री ह्रीं ह्रीं दिव्यपिताय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। दिव्य माता अपि अभिवंदनेन पठ करना। ओम श्री दिव्य माताय नमः। ओम श्री दिव्य माता स्वरूपाय नमः। ओम श्री दुर्गा माताय नमः। ओम श्री विष्णु दुर्गे नमः। ओम श्री महाभद्रकाली माताय नमः। ओम श्री वीर महाभद्रकाली माताय नमः। ओम श्री आदि पराशक्तिये नमः। ओम श्री ह्रीं ह्रीं दिव्य माताय नमः। जय माता जी। अपि दिव्य मातृ पितृ स्वभावे गुण මේ ආකාරයෙන් සිහිපත් කරලා අපි තුළට අවශෝෂණය කරගන්නවා. ओम श्री सर्व सुख प्रदाय नमः। सर्व विद्या प्रदाय नमः। सर्व शिल्प प्रदाय नमः। सर्व ज्ञान प्रदाय नमः। ओम श्री सर्व शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धि प्रदाय नमः। ओम श्री सर्व समृद्धि प्रदाय नमः। ओम श्री सर्व रक्षाकराय नमः। ओम श्री मोक्ष प्रदाय नमः। ओम श्री ह्रीं ह्रीं दिव्य माताय नमः। जय माता जी। उत्तरीतर दिव्य में स्वभावे मातुल पवतीवा। ए दिव्य मातृ पितृ सेनेहस मातुलाई ए प्रेमे मातुल क्रियात्मक वेනවා. ඒ ප්‍රීතිය මාතුල සදා කාලයටම පවතිනවා. මම විශ්වයත් නොකැඩෙන හොයකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉවරයි. දිව්‍යමය මාතෘ පීතෘ ස්වභාවයේ මාතුලටම විත් මාතුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ මොහොතේ සිට මට ජයග්‍රහණ සුඛිත මුදිත භාවයක්ම පමණයි. ප්‍රීතිය සාමය ප්‍රේමය පමණයි. මා එවැනි හදවතින් යුතු සියල්ලන්ට ආශිර්වාද කරනවා. සියලු දෙනා සුඛිත මුදිත වේවා. ලෝකා සමස්තා සුඛිනෝ භවන්තු.